fai upo tosu manua tosu fu manua tatu tua awa te fefe wela ma boy titi wawo fina ngalo te mai fo ya tu ma lo fa ma lo ya tua o sim oila fai ele teranga Yesu au ai te fefe oi la fuma boy titi awa fina ngalo ya tu fo ina atu ma lo oila fai ilo tatu ilo la lo ilo saulo na fai Yesu ilo so ilo maso ko iki wo fifilia kanaka wo fifilia Yesu fai na aposto tanaka tonu ya le fai awa le fefe o to ya la fuma moititi pena so Yesu pena na le ole ubai ka pena na Yesu no maso awa nei fefe awa nei fefe na fa ka o le como fai e como no tua fefe la no para fefe para le fai mai Yesu awa o como le la mano awa fefe e o ia ma ko ti a fai mai la mano e Yesu awa Nungo winga ya, winga nungo awa. Nungo awa. Tu. Desi. Kauf. A fayo le que fe. Kukume. Ele fa peo kapo, ele kapo le famele. Ele o ko tiki foi o kapo le famele. A ole la fuma boy titi. Ele fa sa ko tixo ko le bele. Le aso kanaka fifilia au etefe kele yo de kuku la fefe tanka fifilia lo oye na kele de kuku ndo kanaka fefe de afa ya fifilia kala Yesu fai kala le tuon fai ya Yeremia awete fefe ke kufa fefe no pone okay ya esse algo faz isso wa makai le ki makai mole Mengaduenga a Yesu le fe. Quem fa ficar ne fa kan me malu. Quem le fa ficar le malu. Na malu ko fi ka ko. Quem le fa ficar. Le na fa me Yesu o fe. Awol fe. Ka ko wa fa ka ficar. Ka ko wa fa ka ko fe ngai fa ficar. Dia apa? Boy Yesu kata Yesu ko en fai yang kama. Kama dia apa? Ai mo mai fica bonita. Por lo que fai Yesu. Por Yesu fai ko. Vai lá. Fazia que au wangi ko fi. Ada kama Yesu ni ma ro bonita. Makan ele ko fa Yesu que tá apoiou Apoiou no mundo, né? A Jesus sopan kan. Pai na sopan kan ta tu. Tu se dia foi cá.
kapena malo ka ua ka ua. O le ale maunga la le whai mai Yesu, o le ale maua nunga le maunga whai la whai atu. Mau mai, le lea ku ia kai sa. Te a whai tātou tātou tua mo. Au ka ua ka